Masakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Thusoh se na bon on nikupa tunung jong VANNOI Thusoh chum la chum ho ana be khom kilo ite Russia President Vladimir Putin chu phat masa anasai sa bangun Iran analong ta nahi hichi teran monahi Vladimir Putin panna a Turkey lamkai Erdogan chule Iran lamkai pu trilateral meeting anei dingo hi ga he thei chu Ukraine chunga gal abol zo wa pana Russia lamkai pu adinga akhol jinna ani ve channa a hinalai jin hi hichi kihouna chun Iran Supreme Leader Ali Khamenei in ahong jin Turkey lamkai pu koma achi sani kho ho a Turkey in Salam gamkai Syria gamsunga operation chila pidinga gina ananai chu gamkai sunga chamle lungmon na ahin su kha dinga hi tin anasai na hi aji chu tulitu a hi Iran le Russia hi Syrian lamkai basar asa ni atusot apan pijing hon chu ahin western gamhon mi pi mangcha ato munakon a hi na ding anangai to chu tu chana hi lolhing lo u VANNOI civil war kihouna sot pin kumsang ni somlakhat na kipat a tu chana chil hajing na lai kihouna sot loi khat chu so do hi alangkhana Russia jin nahi achi sa sangkhat joko somsi leko Iran revolution jawapat western gamho to agika o asi na pat chule tu ni chana VANNOI dinga Moscow loi pha loi khat dana to lhona a kholjin kivil to nahi uma hi giti chule hi Russia in Ukraine abulu jawapat tu ni chana isolate a hizowa gamdang apan pi thei to agitimet na masapin ti thei chu hi Russia kalso nahi US sadinga lungboi umta achi sa kumsang ni somlanga Iran nuclear deal tha su hing na thei khat chu hi tin thulut khat chu na sei nahi aji chu achi sa ni kho a United States President Joe Biden in Iran mel madana ho ki mupina anei zowa ga ta Thusoh ana bol ahin hinla Iran in jong Russia in hata apan pile achamlowa Iran adinga ki got naw zo se navan nata le nuclear garment cha nei ding atumu molso na thei khat chu hiya hi Russia missile ho achi sani khwa Odisha khopi ho kaplu nan hi zia thille lo chule theina manna tampi an omzo tu ni chanin firefighter hon mai phalle mi hu dona na to na achi la pina layo vin hi hichi thu to kimet chun Kiev chun Russia ten galmun Donbas lam thi ta lovin gamsung lailung mi pi chen no la jingjong akap khum ji ovin milham thampin theina atoi na hi ati vin hi hinla hiti ho zo si chu Russian military ten anil kalna banwa Ukraine sipai te pansana chule mun pil a ho akamu vin asai zo vin hi hichini khongela chun Ukraine President Volodymyr Zelensky in Ukraine officer somneligit panna a military officer somgu vel anato nawa kon anhai sa in hi aji chu amo hi nampi zu do traitor a hi ve tiango an hiwa hi alangkhana Ukraine gamsunga Russia in gal hinbol masang piapat United States intelligence te hin Ukraine government le sipai te tugu poimo ho anapi na jingnaban uwa Ukraine sipai Russia ten abulu dingo zong anamihet sa zion hi United States Secretary of State Antony Blinken in holimna anaina United States sadinga loi pho chu aphatcha thugu poimo ta ta ho akipijing in hi anati heti chun gal hongkipat kon chanin jong Russia din munchu het sana anikinei jingin hi anati ni khole la so ta lu na hichi thugu poimo ho hi khulchil na le khoptup na anikinei jing hi heti ji achu ni kho masapin ya pat tu ni chana Ukraine in lolhing ta adinga ki gel Russia chu atin zo akido pi zo thei hi anati ben hi European Union's gamsung ha kon foreign minister hon simpat ni khochun kihoukhom na ananei kinovin hichi kihouna achun Russia chunga sanction kho chia
apon khum bia Ukraine akithupi naw hat be sa na ding in hatain na sei khom ovin hi Ukraine kithupi na dinga kiloi khom na gamhon achi sa phana aniki pi ho chunga dangka $500 million suma apebi over chule Russia economy na sata alha samna dinga pan la na dingin kinupto na ananay kinovin hi ekiti Russia le Ukraine ki ka ki daw na zia European gamhon Russia chunga singsan khauta apon khum zo over Russia in a hin le thu na thai pino ama sa pina gas ti su European gam matam zo hin nitin na amano le ngai cha jingo hi Nord Stream 1 phalbi dablaita a hin khapi thei over om to honin lung ling lauta European Commission chun 2000 ong longding komsang ni le som ni le sigi apet gas supply hoita le alenia tam zo api theina dingon Azerbaijan to kinopto na soi anakai tawin hi hichi kinopto na to kilhon a Azerbaijan hin tuletua api do zano 8.1 billion cubic meter akon 12 million cubic meters tu kumka sunga api do zo na ding ovin kihouhla na ananay tawin hi hichi kihouna sun European Union Commission President Ursula von der Leyen le Azerbaijan President Ilham Aliyev in Baku muna kinupto na soy kay na ananay honin hi alangkana France inzong hitabang kinupto na su United Arab Emirates to ananay kinin Italian Prime Minister Mario Draghi inzong Algeria to gas delivery hoichi na dingin 15 points agreement ananay pi na hi Russia in Ukraine abulu masanga chu European gam atam zo hin Russia gas le thawa ki nei-u anahin hinla tu din muna dinga hi gamho hin a khel ding hol na lam chom choma kinoptu na le lampi ho hi angai tu jingu chu a hi hinla Russia ko na amu za no le ki ngai na thei ta chu hi zo nai lo hi tin he thim na nei hon aseu win hi alangkhana hi tia European gam hon klai na tha ki hol naw hi Russia in thamano cho na sumdang man thei hi lo ding Russia paisa rubles po hidinga ahin sayuwa ahin chilha piwa pan European gamo hi analung lai panlo anay tayo kiti na hi gamgi thua India le China lamkai hon somlugu veichan na commander level a kihouna anane uchu kihoula na chetum lovin nidan som na nivel lu nin kihouna anane uve ekiti nahi alang to gila palai hon joint press statement Petro Point 15 hot spring giti komcha thu chung sanga anane uvin hinla koiman asipei tiaw nung tol la do ding thu ompo nahi kihouna hi ban somna lai ding ahin alang to ai chilai gamgi muna hi sipei somnga chibo theiding hi ekiti achi sa phan hopet ki hono hwa hi chi hot spring vela thu hi chei thing te na ding anangai to ahin hinla tu chan hin mailam ima awang be nai pu na hi alang to gilalam kai hon kisa met ki ho to a chamna om na ding angai to chi un hinla India hin China langkaya sipei ti ho ki gut tuble punjing hin lung op kaina anai jing ove tin thulut chuna sei bian hi Thusoh panapa na sinasan nga hazaw si asung si uwa agipagipanaw kahit pa uwi Thusoh tayo mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay